twese twubashye Imana turahaguruka. Sote tukimheshimu Mungu tutasimama. Turasoma tutasoma kitabu cha Isaya ibice 25 sura 25 umurongo wa gatandatu shairi ya 6 turageza kuwa 8 tutafikia shairi ya 8. Twongera dusome ibyahishuwe tutasoma Ufunuo pia ibice 14 sura 14 umurongo wa 13 shairi ya 13. Turarangiriza mu Bakorinto ba mbere. Tutamalizia katika kitabu cha Wakorinto wa pili ibice 15 sura 15 umurongo wa 26 shairi ya 26. Duhereye muri Yesaya. Tukianzia Isaya, mwene data wahabonye arasoma. Ndugu aliyepata atasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Iteka ni ubivuze. Bwana Mungu ndiye anayisema. Imana yonyine ni yibivuze. Mungu peke yake ndiye anayisema. Igitutsi cyose kufuru ambayo yote batutse ubwoko bwawe ambayo wali kufuru taifa la Mungu azagihanaguraho. Bwana Mungu atajipangusa. Ngo njewe Uwiteka ni njewe ubivuze. Bwana Mungu ni yeye anasema hiyo. Abahebura ibyahishuwe Ufunuo 14 sura 14 umurongo wa 13 shairi ya 13. Amen. Abakorinto ba mbere Wakorinto wa kwanza 15 sura 15 umurongo numwe gusa wa 26 shairi ni 1:26. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu. Amen. Amen. Subiramo umurongo. Rudia ndani ya ile shairi. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu. Amen. Umwanzi uzaheruka gukurwaho, adui ambaye atakuwa wa mwisho n'urupfu, ni kifo. Ni Uwiteka avuze. Vile Bwana Mungu asema. Kuzimana Gerard arasenga. Mtumishi wa Mungu Gerard abwira Imana ngo ubwo twaje iduhereze ibyo kurya. Tumekuja hapa tupe chakula. Buri wese waje gutaha uko yaje. Kila mtu ambaye alikuja asirudie kama vile alikuja. Buri wese igira icyo yamuhamura y'amagambo. Bali kila mtu amupe kila kitu. Kandi ize abariyo idufasha. Aje atusaidie. Itwambike imbaraga. Atuvike nguvu. Arasenga mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Tugukomeye amashi kubw'ibyiza wadukoreye. Waturinze nijoro abadayimoni bari kuduhiga, ariko watumye ingabo z'ijuru ziba maso ku bwacu.
nawe ubwawe urihamiriza ko utaryama kudasinzira. Turagushimiye ngo uhabwe icubahiro none n'iteka ryose. Amagambo yawe amajije gusomwa. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo muri aya magambo njewe na mwene data na mushiki wacu udukuriremo ibyo kurya. Nuko dutera intambwe kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi bakire kubwira ijambo. Abanyantege nke bahabwa imbaraga kubwira ijambo. Imyuka mibihunge iri teraniro kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Ufate umugaragu wawe umuhereza imbaraga, natwe dufate uduha imbaraga zo kumva mu izina rya Yesu Kristo. Ducasha abademo bose baje kure y'abana b'Imana, umwuka w'Imana uze wigaragaza aha hantu. Dusabye nizeye guco mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Munaweza keti. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Jina la Bwana Mungu lipewe sifa. Izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Turagarutse mu bikari by'Imana. Narudi malangoni pa Bwana. Kandi burya mu bikari by'Imana ni heza. Kumbe malangoni pa Bwana ni pazuri. Mana cyo yaturamukijeho ni habwa icyubahiro. Tunamuka apewe sifa. Rero reka mbabwire ngo nta kiryoha nk'amagambo y'Imana. Wacha niwaambie kwamba hakuna kitu tamu kama maneno ya Mungu. Naho warya ibyo kurya biryosha ubungana ute. Tunaweza kula chakula ya utamu na aina gani. Ngo ntibyaryoha nk'ijambo ry'Imana. Burya njyewe iyo ndi kumva ijambo ry'Imana nanezerwa cyane. Kandi ubwo munsi Imana iraduha ijambo ryayo. Abiteguye Imana ibaha umugisha. Abiteguye kubyumva Imana ibibahe mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo y'Imana ni meza ariko namwe muzi ko ari meza. Rero niba ari meza akuryohere mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ndikumva undi yakongera kudusomera muri Yesaya agasubiramo gara magambo. Mutagira ngo ni Bibiliya yadusaba ibivuze yonyine. Hagire n'undi ufite Bibiliya uyadusomera. Yesaya 25. Yesaya 25. Wa gatandatu. Shairi ya 6 n'uwa 8. Na ya 8. Amen. Azaremerera amahanga yose ibirori. Ayabagire ibibyibushye. Ayaterekere vino y'umurera. Ibibyibushye byuzuye imisokoro na vino y'umurera. Imiminye neza. Kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure kitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumira burunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Amen. Reka mbabwire ngo kuba turaha ntabwo iminsi yacu izapfa ubusa. Acha niwaambie kwamba kama tuko hapa siku zetu hazitakufa bure. Kandi burya iyo umuntu afite umushitsi w'Imena aramutegurira. Kama mtu anakuwa na mgeni muhimu anamwandalia. Iyo mwene data arakira umushitsi ukomeye aramutegurira. Kama ndugu atamkaribisha mgeni akamushakira ibyo kurya azi biryoshe aho biri. Anamtafutia chakula utamu mahali iko. N'abateranye uyu munsi ndababwiye ngo umwami yaraduteguriye. Imana ituratiye umusozi izatubagiraho ibibyibushye. Ngo izateranya amahanga yose maze umwami ngo ayabagire ibibyibushye. Abera bikenda kimbifurije kuzabiryaho. Ntabwo tuzarya gusa, abwira avuze ngo yaduteguriye na vino y'umurera. Abafurere n'abasere bateranye umunsi mbifurije kuzayinywaho.
Imana yaraduteguriye. Mungu alituandalia. Ese iyo vino Imana yayiteguriye mu bigaro. Basi vino hiyo Mungu aliambia. Ese yayisize mu ngunguru. Alitoa katika kungulu. Ibyo ntabwo bindeba. Icyo nzi cyo nuko abafurere bazanywa bagahaga. Tuzanywa dushira imyota. Imana irabibaratiye. Icyambuka bikumbura. Icyambuka byitaho. Ukabigirira amatsiko. Maze nawe ukazatura kuri uwo musozi. Maze Imana ikakubagira. Ariko urukumva ukuntu Imana yaduteguriye. Unaona vile Mungu alituandalia? Mana ni nziza. Mungu ni mwema sana. Imana ni nziza. Mungu ni mwema sana. Ngo yaraduteguriye. Alituandalia. Kandi yaravuze ngo alisema eti nubwo ngiye kubategurira. Hata ninakwenda lakini naenda kuandalia. Ngiye kubakira amazu meza. Naenda kuwajengea manyumba. Ntabwo muzaza ngo muburaho kuryama. Kuja mkoze mahali pa. Kandi kigeretseho ngo zaidi ya ile nzabubakira n'imihanda y'izahabu. Tawatengenezea na barabara za hapo. Ntabwo mwewe mugera hano mu mihanda yo muri Amerika mukagira ngo ni imihanda iboneye. Imana yaravuze ngo abera banje natoranyije nibaramuka bageze iwanjye bazagendera ku mihanda y'izahabu. Buri wese aharanire kuzahagera. Kila mtu akazanie kupafika kabisa. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ariko hepfo y'ayo magambo lakini chini ya ile maneno hari ijambo rivuze ngo urupfu n'ubwo rwirata ngo bazarumira bunguri. Bazarufata barumire bunguri. Bazarumira bunguri. Kamanze mbabwire ku rupfu. Wacha niwaambie kwamba kwanza kifo. Kamanze mbabwire ku rupfu. Wacha niwaambie kifo. Burya buri wese abahazi kwa zapfa. Kila awaye yote anajua kwamba atakufariki. Ariko abazaba bakiriho Paulo yarabahumurije ngo natwe tuzahindurwa. Ariko buri wese nizere kwa zapfa. Lakini niamini kwamba kila yote atakufa. Kandi nawe urabizi. Na unajua. Kubera abo rwatwaye bawe ni benshi. Nawe rero hari igihe ruza ukumva ruruguhuha. Buri wese ruramukanga rukaza rukamuhutera. Ari igihe abafurere bagusengeye rugenda rurukwiruka rukavuga ngo ndagiye ariko nzagaruka. Urupfu kifo nicyo cyago kibi kiriho. Ndio gazabu kubwa. Kandi urupfu ntabwo runena. Kifo haikate kila kitu. Ntabwo runena. Haichukie kila kitu. Niyo kamere yarwo. Niyo tabia yake. Kamere yarwo ntirunena. Tabia yake haichukie kila kitu. Rwatangarije isi nzima yose. Angazia ulimwengu wote. Mbaye mbabwiye abafite amafaranga n'abakungu n'abakene bose nta biguzi ikeneye. Hakuna malipo ambayo inahitaji kifo. Gwara ugiye ko rudakeneye ibiguzi. Pesa. Niyo mpamvu iyo ruje rwica umuperezida. Kama inakuja inawala. Wava ku umuperezida rukaja ku muhomuresi. Na kwa president. Utagira naho kurara. Mwenye hana nafasi ya kulala. Wava ku muhomuresi rukaja kwica ya nkoko warayuguza. Nda uwa ile kuku ambayo niuza. Wava ku nkoko rukaja kwica isazi. Na uwa nzi. Urupfu nta mbabazi. Rukagenda mu ishyamba rukica intare. Wava mu ishyamba rukaza rukica n'inzuki. Ntabwo runenda. Akari ko kose ruragahitana. Ariko nagiraga ngo abera ubwo dufite ibyiringiro buri wese abahazi ngo urupfu ntiruza. Ese nzagenda meze kwa aina gani? Amaze mabwire ku rupfu mbere yuko nkomeza. Wacha niwaambie kifo. Burya urupfu kifo
iyo ruje rukakujana, kama unakuya na kuchukua, hari ibyo ujana, kuna vitu unabeba, hari ibyo ugendana. kuna vitu unatembea pamoja navyo. Uko mubona umugenzi afata ishakoshi, musafiri na shika kikapu, yiteguye urugendo rwo kuja muri Afrika, nanga yiteguye urugendo rwo kuja mu yindi state, akagenda afite ishakoshi, na kikapu, nundi wapfuye nawe hari ibyo agendana. na mwingine ambaye amefariki, nta muntu upfa kugenda, hakuna mtu anatembea hivyo, nta muntu upfa kugenda, kuna mtu anaenda nawe hari ishakoshi ugendana, kikapu natembea nayo. ntabwo upfa kugenda, hari ishakoshi ugenda. Kikapu nalochukua, urambwira ngo iyo shakoshi ni iyihe? ile kikapu ni gani? Iyo shakoshi ni iyihe? Ile kikapu ni kandi burya iyo umuntu afite ishakoshi ntabwo apfa kuyifata ngo ayijane iri mu busa. hari ibiba birimo ndani, kuna vitu ndani, hari ibiba birimo kuna vitu ndani byo kumufasha mu rugendo. kusaidia ndani ya safari. Reka mbabwire ibibaga birimo, Wacha niwaambie vitu inakuwa ndani, ibibaga muri iyo shakoshi. inakuwa ndani ya ile kikapu. iyo umuntu ho tugiye gushingura Ambayo tunaenda kuzika, akagenda, anaenda uravuga uti sinone ko nta shakoshi mbonaga basizemo y'imyenda ye, amakoti ye n'ibirato, ko nta n'umwe twari twabona abigendanye. Ntabwo ari amakoti twayamuhereza, ahubwo turayambara, ahubwo hari ibindi bamushiriramo. wanamwekea ndani. Bibabwire, Niwaambie umuririmbyi yararirimbye, mwimbaji alimba eti buhiha bya ngo buhi mikrofone. kamata Michael, iyo ugiye ntaki, kama unaenda hauna nini, erekezwa n'imirimo yawe, n'urugendo utabona nk'abagenzi, isaha yanjye nigera ndagenda. yicarire. Nizere ko mwabyumvishije. niamini kwamba mmevisikia. Uherekezwa n'iki? Unasikizwa na nini? N'imirimo ije muri ya sakoshi, Ndani ya kikapu. n'imirimo ijemo, kandi burya uwo wakoreye niwe ugupfunyikira. Yamba na kufungia. Uwo wakoreye niwe ugupfunyikira. Yamba na kufungia. Uwo wakoreye Ule ulitumikia niwe ufata yiriya shakoshi yawe akagupfunyikira, maze akakubwira ngo igende. kwenda. Ikibazo kibaho Shida yenye kuwa ndani ni ukugira ngo abafurere baririmbe, sema wandugu abasere baririmbe, dada waimbe, hari undi wagupfunyikiye. kuna mwingine ambaye alikufungia ile kikapu. Gikomeye. Ni shida kubwa sana. Kandi uko mwumva ngo Satani araduhiga, aduhiga turi bazima, twanapfa naho akaduhiga. Iyo wapfuye na aragukenera, iyo wavuye mu mwuka Satani araza, urangira ngo azate. Ariko iyo ahageze n'ijuru riramanuka. Hari uwarutinye, kuna mtu aliogopa. kanze mabwira uwarutinye. Wacha niwaambie ambaye aliogopa. Ariko umwami yambwiye ngo, lakini mfalme aliniambia kwamba mpumurize abacitse intege, nifariji wale wanaozofika, abacitse ibyiringiro mbahumurize. wanaozofika kwa matumaini ni wafariji. Ejo yari yantumye ngo mbabwire ngo niambia kwamba amahoro ava ku Mana, salama ile kutoka kwa Mungu, kuko tutazarama rero, maana hatutadumu. bamwe muri twe bakagenda. Yetu wanaenda. Umwami yantumye ngo ubwo munsi genda babwire ngo leo niwaambie kwamba hahirwa bapfa bapfira mu mwami, katika mfalme. hahirwa abapfa bapfira mu mwami, wanakufia ndani ya mfalme. Rero hari uwatinya urwo rupfu, kuna mwenye aliogopa kifo, hari umuntu warutinye, kuna mtu aliogopa maze ararutegurira, akaruandalia, ashaka ibyo kurya, anatafuta chakula, aravuga ngo uru rupfu kifo burya nta mbabazi rugira, hari igihe rwaza rukanyurira mu nzara, pitia ndani ya njaa, rukazanyica. None reka ntegure ibyo kurya byinshi, bihunike
niruzaza runyuriye mu nzara ruzansiga amahoro. ndani ya njala uniache salama. Aravuga ati hari igihe rwaza runyuriye mu myota, Labda unaweza kufia ndani ya kiu, reka nshake za vino nzitereke kugira ngo niruza runyuriye mu myota ndani ya kiu ruzabure aho rwanyura. kose mahali wa kupitia. Aravuga ati hari igihe rwaza runyuriye mu ndwara, Labda kuna wakati anapitia aragenda magonjwa, yubaka za oropurini, akajenga hospitali, ashyiramo imiti myinshi kuweka madawa kugira mingi, ngo niruza runyuriye mu ndwara ruzamusige amahoro. mwache salama. Aravuga ati no, Kama eti hari igihe rwaza labda unaweza kuja ugasanga ndaraga ku nzu yo hasi, tena, niko ndani ya nyumba, none reka nubake ama etaje nijenga etaji, nge ndarara hejuru, maze niruza runyuze hasi ruzansiga amahoro. niacha salama. Mwamwumvishije Nimemusikia ko yaruteguriye, bila aliwaandalia, ariko urupfu nta mbabazi. lakini kifo haruna samaha. Ntabwo waruhungira ku musozi, Haliwezi kimbilia ndani ya mlima, ntabwo wayibona aho waruhungira, hawezi pata nafasi ya ahariho hose rurahagera. popote unafika. Yabera utageraga hose, Kama harungefika mahali pote, twe twicaye aha ntabwo tuba tugihari. sisi kwenye tumekaa hapa, Abafite amafaranga bazi kwiyubakira hejuru pesa wanajua kujenga kimba majumba barituriye iriya huko, ugahitana abari hasi, kabisa wale wenye kwa ariko ntaho waruhungira. hakuna mahali unaweza kukimbilia. Urupfu ntaho waruhungira. Kifo hauna nafasi ya kukimbilia. Maze ararutegurira. Akaruandalia. Mwamumenye uwo mugabura? Mmemjua ule mume basi? Umugabo mwamumenye? Ule mwanaume mmemjua? Ni Nyamutunzi. Ni mfugaji. Yaratunze byinshi. Alikuwa anafuga mali mingi. Umve ko yateguye byose. Aliandaa vitu vingi. Akajarira no hejuru. Anakulia na juu. Kugira ngo umwanda, isazi, ibiki na nyuki na vitu kadhaa bisimufikie. None hamaze kutegurira. Alipomaliza kuruandalia, kurwa rupfu ari ntambabazi, kifo haruna samaha, maze ruba ruraje. Unakuja ruraza rugeriwe, tia unafika kwake, rugera kuri ya miti yateguye, rurakata ruragenda. Rugera kuri bya byo kunywa, rurakata ruragenda. Rugeze kuri bya byo kurya, rurakata ruragenda. Ariko we yarari hejuru, agira ngo ntabwo ruzamusangayo. Ariko urupfu kubona rwuriye rumusangayo, rururira rumusangayo, maze rugezeyo ruramunyaga. Lukaanza kumufunga shingo, abavuye mu mwuka, anatoka pumuzi. Ariko igihe yaryaga, lakini wakati alikuwa anakula, haje umukene, kulikuja maskini ufite ibibazo ambana Nyamutunzi yashobora gukemura, angaliweza kutatua. Uwo mukene aza afite inzara, yule maskini alikuwa na njaa, aza afite ibisebe, alikuwa na vidonda, aza afite n'inyota, alikuwa na kiu, Uwo Mutunzi yashobora ambaye yule gukemura. mfugaji angaliweza kutatua. Maze Nyamutunzi yarya, mfugaji wa mali walipokula, ubuvunyukira bwagwa hasi, tonza za chakula zikaanguka chini, imbwa nazo zigashoka zimufasha, zinalilokota zinakula, zikabwira umukene ngo have. Anaambia maskini toka, ntabwo uri uwo mururu, wewe si wa nyumba hapa. umva akababaro k'uwo mukene. Sikia shida maskini, ariko abayeho nabi, ana starehe mbaya ku isi, ndani ya dunia, ariko hari ahandi azagubwa neza. lakini kuna mahali atastarehe vizuri. Ushobora kugubwa na unaweza kustarehe vibaya leo, ariko hari lakini kuna nchi ambayo tutaingia ndani, wese azagubwa neza, ambayo kila yoyote atastarehe vizuri. Maze Nyamutunzi ruba ruramujanye, mfugaji wa mali rukamchukua, kumujana. Ubwo umukene we yagiye maskini yeye alienda zamani, we yaragiye kare, yeye alienda mbele wakati, ariko Nyamutunzi yageze, lakini mfugaji wa mali agera mu kababaro, akafika ndani ya ziki, arababara cyane, fika sana. Ariko igihe yabumbuye amaso, wakati alifumbua macho, abona Lazaro, akamtazama Lazaro.
Lazaro we, Lazaro we, hari igihe Lazaro agera iwawe ntubimenye. Kuna wakati Lazaro afika kwako hautajua. Mugira ngo Lazaro ni wa kera gusa. Unafikiri Lazaro ni wa zamani tu. Haza ntunabimenye. Kuna wakati anafika kwako ni hautajua. Maze Nyamutunzi arambuye amaso. Kaji wa mala alifungua macho. Abona Lazaro ari gusekera mu gituza cya Aburahamu. Akamuona anacheka ndani ya kifua cha Ibrahimu. Afite ibyishimo aranezerewe cyane. Anafurahi sana ndani ya moyo. Ameze neza. Anastarehe vizuri. Maze Nyamutunzi Mfugaji wa mali ahamagara Aburahamu. akamwita Ibrahimu. Aramubwira ati, akamwambia eti, mbese sogokuruza Aburahamu, babu Ibrahimu, wanyemerera naweza kukubali ukabwira Lazaro agafata ikidongi kimwe anachonga tonya akagitonyangiriza ahangaha kuko ndikumva ndikurengana. kia nina kiu. Uwo mutunzi we Kia mfugaji ageze igihe cyo kwifuza Lazaro, amefikiri ukifika wakati wa za ntoke zari ziriho ibisebe, donda ilikuwa ndani akeneye amazi gazivuyeho maji ambayo inaweza pitia ile ngo gamuje mu kanwa. ende kinywani mwake. Yayobewe igihe cyo gukora neza, Alisahau wakati wa kutenda. yayobewe igihe cyo kwihana, Alisahau wakati wa kutubu. yayobewe igihe, Alisahau wakati, ariko yabivuze bitagomba gushoboka. alikina alisema Yabivuze haiwezi igihe kuwezekana. cyarenze. Alisema wakati livuka. Imana ibahe neza kumva aya magambo. Mungu awape Mwizina vizuri Yesu kusikia Kristo. maneno haya kwa jina la Yesu Kristo. Burya buri wese aje yumva Kila yagira neza mwene wayeyote se. au ajue anaweza kutenda vizuri kwa ndugu Kubera yake. hari igihe uzakenera gusaba Maana imbabazi kuna wakati igihe cyacu. utahitaji kuomba samaha hautapata. Niyo mpamvu ndi kugaya abarozi. Na gaili walozi. Umurozi ashobora kwica umuntu, Mulozi anaua mtu ariko akagera igihe cyo gusaba imbabazi wakati igihe wa kuomba cyarenze. samaha wakati limuvuka. Kubera ko abarozi Maana no mu abarozi, gisekuru cya mbere, hata kizazi cha abarozi barabicaga bakava. watu waliwaua wanatoka. None uroza umuntu agapfa, Sasa kama unaloga mtu anakufa, ukiyumva n'umutima wo kumusaba unasikia imbabazi, moyo wa kuomba masamaha, wamusanga utamkuta wapi? aho wamubona nihe? Utamuona wapi? Waje mu gitura akagusubiza. Unaenda ndani ya kaburi anakujibu. Tuje tugirira neza abafurere, Tuwe tunatendea vizuri wa ndugu, kugira ngo ejo usudi kesho tuzaburaho umusabira imbabazi. tusikose wakati wa kuomba Imana ibahe masamaha. kumva neza amagambo. Mungu awape kusikia Mwizina vema maneno Yesu haya Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Burya Nyamutunzi Mfugaji wa mali nawe yari ari umwana wa Aburahamu. na alikuwa mtoto wa Ibrahimu. Muzi ngo Mnafikiri mfugaji yari ari umufurere ariko utagira Imana, ndugu lakini hana Mungu. nta Mana yari Hakuna imurimo. Mungu ndani yake. Ibyo byari ibye, Mambo yao ilikuwa akavuga yake. ngo Akasema ibyanjye ni ibyanjye, utarashatse ibyo biramureba. kutafuta vyake kazi yake. Ari Lazaro yari ari umwana wa Aburahamu, Mtoto wa Ibrahimu na Nyamutunzi ari uwa Aburahamu, ariko Nyamutunzi ari umufurere utagira Imana. alikuwa ndugu Kandi hana burya Mungu. umufurere utagira Imana aba mubi Hana Mungu anakuwa mbaya kuruta n'umupagani. zaidi ya mpanyifu. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa Mwizina rya kwa Yesu jina la Yesu Kristo. Hari igihe tuzaba mu mahoro, Kuna wakati tutakuwa katika salama, hari igihe tuzaba mu kuna mahoro, wakati tutakuwa katika salama. ariko Bibiliya yavuze ngo Biblia alisema hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, wanakufia ndani ya ngo mfalme. kuko imirimo yabo izagenda ibaherekeje. Ikiwasindikiza Iyo mirimo mwakoze ambayo mlitumika uteye gutekereza ngo izapfa ubusa, izagenda iguherekeje, niyo izakuburanira ku ntebe y'urubanza. mbele ya Mungu. Iyo mirimo niyo izakuburanira, Ile kazi itakusambia, iyo mirimo izakuburanira. kazi hiyo itakusambia. Bene data na muki wanjye, Mungu na dada yako ndagusabira gukora neza kutenda vizuri ukiri muri iyi si, wakati ungali ndani ya kubera dunia. ko Sababu, nugenda wakati iyo utakwenda, mirimo ile izaguherekeje. kazi itakusindikiza. Nyamutunzi agubwa nabi, Mfugaji akastarehe mbaya, ariko Lazaro lakini agubwa neza. Lazaro akafika huko. None se Nyamutunzi Mfugaji wa yaragiye atura he? Alikwenda kakaa wapi? Yavuze ayo magambo bari kumwe. Alisema maneno hayo Oya, wakiwa ntabwo abizera n'abatizera bazabana, waaminifu na wasio waaminifu hawatadumu pamoja, ntabwo bazaturana. hawataishi Ahubwo pamoja. Nyamutunzi yari ari hasi mu rwoba rurerure hakuri, ariko Lazaro ari hejuru mu gituza cya Aburahamu.
anezerewe ari guseka ibyishimo kugubwa neza ari kwinshi cyane. Reka mbabwire ngo uwari utuye hejuru aja hasi, Nyamutunzi nawe Lazaro nawe arazamuka. Murebe uko Imana ikora. Bibiliya nayo ikavuga ngo uzicisha bugufi asanga hejuru y'abantu, ariko uzishyira hejuru wese azaja hasi y'abantu. Ibyaye Lazaro na Nyamutunzi birabihinduye. Uwararaga hejuru aramanuka aja hasi, uwari uri hasi abagiye hejuru. Abafurere n'abasere bateranye umunsi mbifurije kugubwa neza kamwene data Lazaro. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ibyo byose umuntu abishobozwa n'imirimo myiza. Imirimo myiza, imirimo myiza, kandi iyo umuntu ariho abazi uwo ari we. Buri muntu wese uteranye azi uwo ari we. Buri muntu ariyizi. Uzi ngo izi saha Imana ije ngava muri uyu mubiri nzi ko ngomba kuja mu ijuru, nangwa nzi ngo ntabwo ngomba kurijamo. Imirimo yawe ukora, kazi zako, matendo yako, siyo mirimo bayikorera bandera. Matendo hiyo unaitendea nani? Tuyikorera Imana, tunaitendea Mungu, tuyikorera abafurere, wala tunaitendea wandugu. Imana si wayikorera uyikuye. Mungu utamtendea ukimutoa wapi? Ahubwo Imana yaradutegetse ngo iyo mirimo no kuyikorera abafurere turina wandugu ambao tuko pamoja. None nutazayikorera Didas uzayikorera. Kama utendea Didas utaitendea nani? Utayikorera hategeka uzayikorera. Kama utendea hategeka utayikorera Buhinzi uzayikorera. Kama utendea Buhinzi uzategeza uzayikorera Imana. Imana sizaza ryari. Oya, iyo mirimo tuyikorera abafurere. Tunaitumikia wandugu zetu. Kuko Imana yacu ari rukundo, yadutegetse gukundana muri byose. Kandi burya ijuru, kumbe mbingu, nitwe tubona ko rikomeye. Ni sisi tunaona kwamba ni ngumu. Ariko ijuru riroroshye. Lakini mbingu ni nyepesi. Ijuru kurijamo ni mukaya riroroshye. Ni nyepesi. Hari ikimari itatubwiye. Hakuna kitu Mungu akutuambia. Baravuze ngo uwanga mwene se n'umwicanyi. Anayetukia ndugu yake ni muuaji. Nuhinduka umwicanyi rero ntabwo Imana izakujana. Mungu atakuchukua. Kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nzishira umugeni wanjye atagira ikizinga cyangwa umunkanya. Nugukundana muri byose. Iyo hagize kimwe tudafite urasenga Imana ikakiguhereza. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Iyo mirimo ile kazi ikorwa mu buhe buryo? Natendwa katika mbabwira umusere wayikoze. Wacha niwaambie dada wakoze iyo mirimo ahasigaye babwire ngo hahirwa heri anayekufa apfiriye mu mwanya. Akikufia ndani ya mfalme. Umushi wacu Dorika, ni dada yetu Dorika. Umusere muramuzi. Ule dada mnamjua. Yabayeho aliishi afite umutima wo gukora imirimo myiza. Moyo wa kutenda kazi njema. Iyo mirimo rero yayikoze kazi aliyotenda atitaye ngo uyu twaravukanye, uyu ni wo mu bwoko bwacu, uyu twaraturanye, uyu ni umwana wa shangazi, uyu ni umwana wa muyomba. Yafashaga bose. Alisaidia wote. Niba mu rukundo rwawe harimo kurondora ntabwo Imana izakujana. Baye ngwakaniye nakukania kabisa. Niba uzi ngo uzagirira neza sheri kuko mwavukanye ntabwo uragera. Hakuna mahali ulishafikia.
mutega amatwi mu nyuma. Tega masikio. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu. tuje turamenya kurusobanura. Tunajua kuitofautisha. Niba Muhihi azakunda Eli kurusha Venusi, Kama ntabwo uzaja mu ijuru. Shida Venusi Bahakaniye. hautaenda. Ninakukania kabisa. Niba Jonasi azakunda abanyamuryango be gusa, Kama Jonas anapenda wa jamaa, akanga umuryango wa Shantari, kataa jamaa nta Shantari. rukundo agira. Hakuna upendo ndani yake. Ko mugize ubwoba niki? Mbona kunakuwa na oga? Nimushake muhindure system. Mbadilishe system. Niba Gidewo azakunda bandizihiwe gusa, Kama Gidewo anapenda wandiziwe pekee, nta rukundo, hana upendo. ntabwo urwo ari rwo rukundo Ile Imana sio ibara. upendo Mungu ambaye anasema. Ngo mbese ngo nakunda ngo Asheri ngo ntazi iyo yaturutse. Na kama sijue kwenye alitoka, Mu by'ukuri ntabwo uzi iyo yaturutse. haujue mahali alitoka kweli. Kongera tubivuge, ntabwo uzi iyo yaturutse. Haujue kwenye alitoka. Oya, nihagira ubwira umuntu utazi Rwanda yaturutse. Kwenye alitoka. Rubanda iyo nkumi cyangware, Rubanda ningali ndugu Chankwale, narinda ningaliweza kufariki kama simujue. ariko hari ahantu tuzahurira, Nitakutania. ariko Imana yaremeye Lakini Mungu ndamumenye. alikubali Tugihurira hano tukutania hapa. namenye aho yaturutse. Nilijua mahali alitoka. Bisaba kugira ngo uturane na mushiki wawe uzi aho yaturutse. Pamoja na dada yako tujua Kubera nutamenya aho yaturutse ntabwo uzashobora kumugirira kama neza. haujue mahali alitoka, hautamtendea matendo mazuri. Uzabona ibyiza uhamagara abanyamuryango. Watu wa jamaa lako Nuhisha karigazoke uyingwe n'abanyamuryango. Nushaka inyama uzijye n'abanyamuryango. Uburyo cyakumbuka sinagihamagara kuko ntazi iyo cyavuye. Niba urukundo rwawe rumeze gutyo, ndaguhakaniye. Nushake uhambira ibyawe utazi. utapata. Ntabwo urukundo Imana idutegetse ari uko rubaho. Upendo Mungu anatuagiza sio ile. Kubera tuzaja mu ijuru Maana tutaingia mbinguni. turi abantu basobanutse. Watu kabisa kuonekana vizuri. Urukundo, Upendo. uricara ukavuga ngo Unakaa ukisema eti ariko iyi juice lakini hii juice ndikumva Fred Das yayinywa. nasikia Fred Didas anaanza kunywa kwayo. Urukumva urwo rukundo, Nasikia ile upendo. ariko kano gasupu ngaranze Lakini hii ndikumva umusore runaka kwanza yakarya, naweza kukula kwa hii mchuzi. ariko ndikumva aya mafiriti runaka yakunda. Hii fulana naipenda. Urukumva urwo rukundo Sikia ile upendo. runaka ndeho mwavuka, Fulani ambayo hamkuzaliwa. runaka nde Fulani gani? buno ngize ibintu byanje, Kama nikiwa na vitu vyangu. kumva akeza kose Yule chote. nahamagara Oliva na muramu wanjye bakaza Peke yangu. umva ni zero. Ile yote ni sufuri. Ni zero. Ni sufuri. Ntabwo ari guca Imana ikora. Si vile Mungu anafanya matendo yake. Dorika yabohaga imyambaro Dorika alikuwa anachona nguo, akabohera bose anachonea wote atarobanuye, bila kuchagua. ngo umwana w'amahoro yambaye ubusa, Anavaa uchi. none ntabwo ndamwambika kuko amahoro Sababu mahoro. ntabwo zinzi nyina wamubyaye. Alimzaa. Ntabwo ari guca. Si vile Yarabohaga akakura amahoro bayishyira umwambaro, yaboha akakura undi bayishyira umwambaro, yaboha akakura undi bayishyira umwambaro, yaboha akambika abari hanze, yaboha akambika abahomuresi, yaboha akambika abatagira. wote anawavika. Ubwo niko urukundo rukora. Hiyo ndio upendo. Urukundo rukora Ndio upendo kamilifu. ntabwo rurobanura. Haichague. Urukundo ntirurobanura. Upendo haichague kwa urembo. Maze kuko rwa rupfu narwo Maana kifo nayo rujana abafurere n'abasere
rukajana n'abapagani, rukajana abakiranutsi n'abanyabyaha, rukajana beza n'ababi. Rwa rupfu kuko rutagira imbabazi ruraza ruba ruramujanye. Ruramujanye maze abafurere n'abasera hapo wandugu na wadada baravuga ngo Dorika aragiye. Dorika ameenda. None biragenda bite? Sasa itakuwa je? Hari igihe umuntu ava mu mubiri, Kuna wakati mtu anafariki, abana bo muri quartier bakishima, watoto wa wilaya wanacheza, n'abaturanyi bakaririmba, na majirani wanaimba, ndetse n'abasere bakavuga ngo na wadada wanasema eti nagene ndacarama, aenda hakuna kitu anadufalia. Ariko hari hundupfa, Lakini kuna mwingine anafariki, buri muntu wese akavuga ngo iyo nkuru ntabwo nakwemera, iyo nkuru ndi kumva atariyo, akenda kurwana n'uyimuzani, anakaribia kupigana na ule. iyo nkuru ntabwo ariyo, iramujanye runaka, uzakora bya bindi bindi ntabwo byashoboka. Ariko bicaye muri aya materaniro, Lakini nao keti ndani ya hii makusanyiko, bifuriza ngo wahitajia umunsi wagiye utakwenda hazagira abo kukuburanira, wewe na watu wa kusambia dada bazakuburanire. Yewe Kabagema aragiye, yewe aragiye, ntaho byakumvikana. Ayigamana turamubuze wa mufurere, umufurere ugiriraga neza, ubundi vanahe icyampa ngo amajwi gakabagera. Maze icyo bakoze, kitu ambacho walifanya, bose bazana ikimenyetso bari kurira, leta alama kusema eti icyo Dorika yakoze, bose baza bari kuvuga nk'iyo nkuru ile habari iratubabaje. Buri muntu azana icyo Dorika yamukoreye. analeta chenye Dorika alimupa. Ese wewe utashe bazani? Sasa ukirudi wewe wataleta nini? Ejo kuwa mbere bavuze ngo runaka natashe. Kwa kwanza wakisema fulana anakwenda. Ese twavuga ibiki? Tunaweza kusema nini habari yake? Tutasema nini kwa ajili ya hiyo? Bose baratera. Wote wakakusanyika. Baravuga ngo Dorika akasema Dorika anarudi. Aragiye. Anakwenda. Bona abana bacu ko bazambara ubusa. Bone watoto wetu watavaa uchi. Kuraranganya maso tugasanga ari ntaho. Hata hakuna mwingine. Dorika aragiye. Dorika anakwenda. Aragiye. Anakwenda. Maze ngo ave mu mubiri. Toka mwilini. Baravuga ngo reka bamuhagire. Wamuoshe. Watafute mahali wa kubutia. Kuko yapfuye pastor adahari. Maana alikufa pastor ni haiko. Baravuga bati none. Wakasema sasa twabikora tudahamagaye umukozi w'Imana. Tunaweza kuifanya bila kuita mtumishi wa Mungu. Rero sasa mwubaha abakozi b'Imana. Mwana heshima watumishi wa Mungu. Umuntu wese uzagira umugisha wo gutapata baraka yote kuishi maneno haya, ukazagira umugisha wo kubaha abakozi. Atapata heri sababu anatiwa. Iyo wubasha abakozi, kama unatii watumishi, ni Imana ubawubaha. Ni Mungu ambaye unaheshimu. Kandi iyo usuzuguye abakozi, kama unadharau watumishi, ni Imana ubusuzugura. Na Mungu umemdharau. Utekuzamureba ngo urebere ngo ubuje ngo uyu uwo twavuka, uyu uwo twabaye, uyu wadushubushobozi, uyu Imana izakunika. Mungu atakufunga shingo. Mumbabarire mbivuge, Imana izakunika. Samahani, Mungu atatufunga shingo. Wewe Imana yangaga wayikora mu maso. Maana Mungu anakataa mchonge kidole ndani ya maso. Imana yangaga wayitunga urutoki. Mungu si mchonge kidole. Burya Abisiraheli bose kutagera mu Egiputa. Waisraeli kutofika Misri. Kutagera i Kanani. Kutofika Kanani. Imana bakuye mu Egiputa. Mungu akiwatoa. Nuko bageze igihe bagasuzugura Mose. Wakati wanadharau Musa. Imana iravuga ngo ibi mwakoze ntabwo nabyihangana. Mwese ngiye kubica mbamare. Kuwamaliza wote. Umugisha w'umuntu, baraka wa mtu, ni ukubaha abakozi. Ni kuheshimu watumishi. Niyo waba waramubyaye, hata ulimuzaa
afata Bibiliya akaza ku gicaniro maze tukicara tukumva ijambo ry'Imana rimuvuye mu kanwa. Iyo waba uri nyina waramwonkeje nuje uragera uramugeraho ujugira makeya. Baravuga ngo Doruka ntabwo twakora hatuweze kufanya bila kumuita mtumishi wa Mungu. Kuki batabikoze? Mbona sababu gani hawakufanya? Kuki batabikoze? Sababu gani hawakufanya basi? Abakozi bacu bataje mu materaniro. Watumishi wa Mungu kama afika ndani ya makusanyiko. Ibyo mwakora nibi. Utafanya nini? Muje muri abakunda, wewe mnawapenda kandi munabasengera. Wewe mnawaombea. Muje muri abasengera. Wewe mnawaombea. Bati ntabwo twakora ikintu tudahamagara Imana. Kufanya kitu chochote bila kuita pastor. Maze baramuhamagaye yari wakamuita mahala alikuwa araza asanga bari mu rungabangabo anakuta wakiwa katika uvuguvugu bari gutabaza bati Doruka yaje ariko sema Doruka alikwenda lakini ntabwo twari tubishaka hatukupenda kandi twanze kugira icyo twakora udahari kufanya kitu chochote ni hauko kuko ari we uvuganaga n'Imana wewe unaongea na Mungu ibyo uvuganye nayo ukabibwira ubwoko bwawe taifa lako ariko muri kubyumva unabisikia abakozi b'Imana bavuganaga n'Imana wanaongea na Mungu. Ushobora kumva aya magambo tukuvuga maneno haya ninayosema ukavuga ngo ntabwo ariko nasema kweli sio kweli ariko n'undi uzaza zabivuga lakini na mwendea atakayekuja atasema hii abakozi b'Imana bavuganaga nayo wanaongea nao naye Mungu utekereza ko waza hano baba naweza fika hapa uzanye ikiyumviro byawe kama tumaini ya hakuna ngaho hagira mwene data utubabarire we kuzapanga uzakora samedi maze umufurere undavuge ngo nanjye nzabishobora nami nitaweza maze baguhuze sasa ukuye ntabwo tubishobozwa n'ibyanyu natwe hatuwezeshe natwe turara turira tukwinginga Imana ngo Mana lara tukilia ndavuga iki ndavuga iki Mana ndasema nini Mungu Imana ikazi kavuga ngo anakuja nasema genda ubwira ubwoko bwanjye ngo taifa la Mungu hahirwa abapfa bapfira mu Mana kufa akifika ndani ya wako nuko Imana ikora vile Mungu anatenda kazi rero abasere n'abafurere wadada na ndugu basabiye umugisha wo kumvira abakozi b'Imana kandi burya iyo wateye iyo ntambwe kama ulipiga ile hatua ubarwa mu bacungu na hesabiwa na waliokombolewa kumvira kutii ni ntambwe ikomeye cyane ni hatua kubwa sana iyo wamenye kumvira umuntu ulijua kutii wateye intambwe ulipiga hatua maze umukozi w'Imana araza mtumishi wa Mungu akakuja ahageze alipofika asanga akakutana bahagaze bacomererewe mama alikosa cha kufanya baramubwira ngo twabuze icyo gukora utarahagera alikosa cha kufanya kabla niyo mpamvu tuguhamagaye ngo uze ukemure kino kibazo tatue shida hii kuzi Imana arahagera mtumishi wa Mungu alifika ibyo yakoze yeye alifanya yarababwiye ngo aliwaambia eti ntabwo ndavugana n'Imana muriho sitaongea na Mungu ni muko na muko ntabwo ndavugana n'Imana muhari sitaongea na Mungu ibyo ndakora ndabikora mwagiye nitafanya ni hamuko ahubwo nibirangira nindangiza kuvugana nabo kuongea naye ndabahamagara muzi murebe abakozi b'Imana bavuganaga n'Imana biherereye barangiza kuvugana nayo bakaduhamagara tukaza bakatubwira ibyo bavuganye waliongea na Mungu maze arabaheza arabirukana akawaenda mwende pale na akabakia naye niko Bibiliya ivuga ngo barasohoka baragenda walitoka wakakwenda baragenda barasohoka wakaondoka wakakwenda maze umukozi w'Imana asigarana na Doruka aho bari bamuryamishije maze nawe icyo yakoze alifanya naye yaragiye arapfukama alienda akapiga magoti arasenga akaomba yinginga Imana akamsimu maze Imana imumanuye ngo zambaraga ile nguvu ariko Imana ni nziza Mungu ni Mungu mwema Imana ikoranaga n'abakozi bayo inatumika pamoja na watumishi wake maze arangururijwe aravuga ngo ikibazo cya Dorika abafurere bacana
ikibazo cya Dorika abasere bacana bavuze bati Dorika akora neza nta n'undi bazabona none ngo baramukeneye Imana kuko ari Imana yumvira abakozi bayo. Mungu sababu ni Mungu mwenye kutii watumishi wake. Iravuga ngo nije wari wamujanye. Nilikuwa nimemchukua. None dore ngubu. Sasa ndio yule. Maze arangurura ijwi. Akapaza sauti. Arambura ikiganza kuri Dorika. Aravuga ngo Dorika. Haguruka. Simama. Maze Dorika arahaguruka. Dorika akasimama. Arahaguruka. Akasimama. Maze umukozi w'Imana aravuga ngo Imana ntihabwe icyubahiro. Abonye Dorika ari muzima ahamagara abafurere ahamagara n'abasere bani muze murebe maze bakubise Dorika amaso babonye ari muzima uwari wapfuye ahindutse muzima baravuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Abafurere n'abasere bateraniye umunsi bifurije gupfa mupfiriye mu mwami. Amagambo Imana yari yambaye nabi ariko mwese mbifurije umugisha abazapfa bapfiriye mu mwami Imana yatubwiye ngo izatubagira. Imana ibahe umugisha.